Evo, snima se. Pogledaj da snima se. Jel imaš škara umjesto noža? Nemam. Da. Šta je to? Filata. Živ. Da, živ je. Regalis. Živ je. Mhm. Formosa. Da, živ. Mhm. Kako znaš? Pa vidio sam ga. U Regalis. Da se miče. Mhm. Živ je, živ je. Još jedan Regalis. Formosa. Sad. Osjeti još jedan. Aha. Regalis. Mhm. 3, 4, 5, 6, 7. Tu imaš još, ja mislim. Aha. Smithy. Jel dobro? Mhm. 8. I... Kako je ovo? Mrtav. Mrtav. Jel One piece Smithy dead. He was molting. This is old skin. A, It's... Yeah, na čega je? he's dead. I'm so sorry. Još jedna, tu je. Ajde. Kad, ovo moram pažljivi biti. Samo da provjerimo jel sve u redu. Da digneš sve to. Ok, živ je. Ne želim da mi iskoči. Da isključim se. Ne, ostavi. Šta ćeš sad raditi? Wow. Jel ga možeš odmah u terarij staviti? Nema, mogu. Stavit ću ga u ovaj terarij. Da isključim ovo. Stavi na pauzu. Eto ga. Ovo je privremeno sklonište. Gdje ćeš ga staviti nakon? Pa bit će na teru, dobit će terarij. Wow. Oh my Što je bilo? flega. Je li lijep?
Apgatījumā. Ne, ovo je najotrovniji pauk vjerojatno koji postoji. Stop, može.